Začel sem. Dobar dan, gospod, kako se počutite? Gospod. Na pomoč! En, dva, tri, šest. Dobar dan, gospod, kaj je lahko pomaga? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. Ja, pokličite na 112 pa povejte, kaj se dogaja. Pa mi prinesete defibrilator. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elektrošok je priporočen. Stopite stran. Vsi v stran. Pritisnite na odstajoči gumb za izvedbo elektrošok je izveden. Potem se lahko varno vidikate bolnika. Štiri, 25, 26, 27, 28, 29, 30.